کاری جلسه 17 کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در شهر مسکو فدراسیون روسیه با ملاقات خاصه رهبران هیئت‌های رسمی آغاز گردید. در جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری سروزیر مملکت قاهر رسولزاده و هیئت فدراسیون روسیه باشد با رهبری معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه الکسی آورچوک اشتراک داشتند. جانبها در جریان جلسه نوبتی سمت‌های مهم از جمله سیاست، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، صنعت، معارف و علم، فرهنگ، صادرات و واردات محصولات، تندرستی، راه آهن، گمرک، فراهم ساختن امکان سازگار برای رفت و آمد دانشجویان تاجیک و مهاجران مهنتی و دیگر بخش‌ها را مورد بررسی قرار دادند. بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه 270 سازشنامه همکاری به امضا رسانیده شده است که همه ساحه‌های همکاری‌های دوجانبه را در بر می‌گیرد. مورد ذکر است که فدراسیون روسیه یکی از شریکان پیشرفت اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، حجم گردش مال میان این دو کشور دوست در سال سپری شده 974 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل نمود. ضمن برگزاری جلسه 17 کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه قید کرده شد که سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به فدراسیون روسیه که سال سپری شده صورت گرفته بود در سمت تقویت همگرایی میان فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان زمینه استوار گذاشت. اثنای برگزاری جلسه سروزیر مملکت قاهر رسولزاده تاکید نمود که امکانیت‌های تا حال استفاده نشده برای رشد همکاری‌های تاجیکستان و روسیه زیاد بوده، نهادهای وکالتدار را ضرور است که در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشند. همزمان ذکر گردید که تاجیکستان برای افزایش دادن صادرات محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه در شکل‌های گوناگون به فدراسیون روسیه دارای امکانی وسیع میباشد. جانبها بلند برداشتن نقش کمیسیه بین حکومتی اوید به مسائل اقتصادی را جهت تطبیق هدفهای سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین ضرور شمرده تاکید نمودند که در کوتاه‌ترین مهلت جهت عملی سازی مسائل‌های در جلسه بررسی شده از جمله برقرارسازی خط‌سیرهای هوایی، جلب متشکلانه شهروندان جمهوری تاجیکستان برای فعالیت مهنتی در فدراسیون روسیه که رشد منبعی آنها را زمینه موجوده قراردادی و حقوقی تامین می‌کند تدبیر اندیشی کرده می‌شود. همچنین جانبها ابراز داشتند که سال 2021 روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان و روزهای مسکو در شهر دوشنبه برگزار کرده می‌شود. جانبها روند تطبیق شوی لایحه اشتراک آموزگاران فدراسیون روسیه در پیشبرد فعالیت تعلیمی در مکتب‌های تعلیمات میانه تاجیکستان، اینچنین آغاز ساختمان 5 مکتب تحصیلاتشان با زبان روسی در تاجیکستان را در سطح بلند ارزیابی نمودند. در آخر کار جلسه 17 کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه سندهای لازمه به امضا رسانیده شد. С учетом улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Таджикистане, российской стороне было предложено рассмотреть вопрос скорейшего возобновления авиационного сообщения между нашими двумя странами. Вопрос возобновления авиасообщения обсуждался на 17-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией, которое проходило 8-9 февраля в Москве под председательством премьера-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Аверчука. Вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между странами был поднят на заседании Кохиром Расулзода в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в Таджикистане. Этот вопрос обсуждался на фоне тем миграции, возвращения из Таджикистана студентов, поступивших или обучающихся в российских вузах, а также расширения торговых связей. Ранее было сообщено, что Таджикистан планирует в ближайшее время возобновить авиасообщение с другими странами, которое стало возможным благодаря успешной борьбе Таджикистана над коронавирусом. Также было отмечено, что в связи с открытием границ в Таджикистане возобновят 14-дневный карантин для приезжих. Напомним, 26 января президент Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, объявил о полной победе Таджикистана над коронавирусом. Случай заражения инфекцией не регистрируется с 30 декабря 2020 года. Россия бошад бо роҳбарии муовини раиси ҳукумати Федерасияи Россия Алексей Аверчук иштирок доштанд.
ҷонибҳо дар ҷараёни ҷаласаи навбатӣ самтҳои муҳим аз ҷумла сиёсат, тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, маориф ва илм, фарҳанг, содироту воридоти маҳсулот, тандурустӣ, роҳи оҳан, гумрук, фароҳам сохтани имкони созгор барои рафту омади донишҷӯёни тоҷик ва муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар бахшҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия 270 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст, ки ҳамаи соҳаҳои ҳамкориҳои дуҷонибаро дар бар мегирад. мавриди зикр аст, ки Федератсияи Россия яке аз шарикони пешсафи иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳаҷми гардиши мол миёни ин ду кишвари дӯст дар соли сипаришуда $974 миллион америкоиро ташкил намуд. зимни баргузории ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкории иқтисодӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия қайд карда шуд, ки сафари расмии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Федератсияи Россия, ки соли сипаришуда сурат гирифта буд, дар самти тақвияти ҳамгироӣ миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи устувор гузошт. аснои баргузории ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд, ки имкониятҳои то ҳол истифода нашуда барои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия зиёд буда, ниҳодҳои ваколатдорро зарур аст, ки дар ин самт тадбирҳои зарурӣ андешанд. ҳамзамон зикр гардид, ки Тоҷикистон барои афзоиш додани содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза дар шаклҳои гуногун ба Федератсияи Россия дорои имкони васеъ мебошад. ҷонибҳо баланд бардоштани нақши комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои иқтисодиро ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия Владимир Путин зарур шуморида таъкид намуданд, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷиҳати амалисозии масъалаҳои дар ҷаласа баррасишуда, аз ҷумла барқарорсозии хатсайрҳои ҳавоӣ, ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти меҳнатӣ дар Федератсияи Россия, ки рушди минбаъдаи онҳоро заминаи мавҷудаи қарордодию ҳуқуқӣ таъмин мекунад, тадбирандешӣ карда мешавад. ҳамчунин ҷонибҳо иброз доштанд, ки соли 2021 рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзҳои Москва дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. ҷонибҳо раванди татбиқшавии лоиҳаи иштироки омӯзгорони Федератсияи Россия дар пешбурди фаъолияти таълимӣ дар мактабҳои таълимоти миёнаи Тоҷикистон, инчунин оғози сохтмони 5 мактаби таҳсилоташон бо забони русӣ дар Тоҷикистонро дар сатҳи баланд арзёбӣ намуданд. дар охири кори ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкории иқтисодӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия санадҳои лозима ба имзо расонида шуд. Этот вопрос обсуждался на фоне тем миграции, возвращения из Таджикистана студентов, поступивших или обучающихся в российских вузах, а также расширения торговых связей. Ранее было сообщено, что Таджикистан планирует в ближайшее время возобновить авиасообщение с другими странами, которое стало возможным благодаря успешной борьбе Таджикистана над коронавирусом. Также было отмечено, что в связи с открытием границ в Таджикистане возобновят 14-дневный карантин для приезжих. Напомним, 26 января президент Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомаль Рахмон, объявил о полной победе Таджикистана над коронавирусом. Случай заражения инфекцией не регистрируется с 30 декабря 2020 года. Канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.